Kas pamasungat ti nanumo asurat ko, makablaawan kayo man pay amin, nga awan ti malabsan. Nang nangruna kada kayo amang bukbukal, kadagiti drama ama ipatpatangatang dito YouTube. Kastamatan kadagiti padak anaayat adumdumngeg dito'y programa. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga Albert. Tubuak ti ili ti Santiago, manipot probinsya ti Isabela. Hagtawanak itan iti nasurok 50. Ngem ti padas ngay nakibinglay ket napasamak iti kapanbanwagak paylaeng. Patyak apakaadawan iti adal ken mangtadliwliwa kadagiti makangeg toy padas ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Naimbag nga oras mo, Elsie. Oh, malo, si kamot gayam. Imbag man ta nakapasyar kan. Ay, agberbero kak nga ro, iti mabalin ko akais istorya. Nagsakit nga min ti ulok. Gapo kadagiti agsisinumpang ira problema. O ala, agtugaw ka pa, mare. Agyaman ak, mare. Anya ka diti ko nam a problema, mare. Ay, kuwa, mare. Busy kan samot. Wan nga rod, mare. Ilislistak man dagiti naibusan at agila ko diti grocery. Itikas na, awan to ti malipatak nga alaan inton umay titrak nga agdel-deliver. Ang ibagam lataan no anya da ita, mare. Si sasagana ak nga agdengag. Ay, di asawak, mare. Saan mo tin nga umawawag? Malaksid iti dayta. 2 bulan na nasaan ang nagpauit. Anya, ay sus, amangan kit dimot no agsakit. Ay, sabalit agparparik na kanyak, Elsie. Amangan kit din no at da babae na iti Saudi. Malu, agpada nga adda iti abroad ti asawa ta. Ngamjak pinagatapan iti madin ni Albert. Ngamin, adda pa nagtalik ko kankwana. Kasta ka kumamot iti asawam. Ay, Adda ka di amamom kadagiti katrabaho na. Number ti cellphone, wenno telepono iti kumpanya nga ayan na. Awagam, iti kasta maamwam no anya tinapasama kin ni Romy. ay, saan mo't asigod akas dyan ni Romy? Di asawak ti umawawag. Unay lakit din ayan ni Albert. Kanayon arong timing ti iawag na. Song batak labit, Marian. Hello, Lakay. Madamdamakan ton nga umawag. Wenno inton bigaton. Busy akpay ngamin ita dito'y grocery. Asikaswag pa'y ti bakery kan laundry shop inton madamdama. Pasensya ka na, Lakay. Baliwam tulaang ti umawag, Wan. Oh, apa yan nalitay ka, Albert? Saan mo ka di manan na nakasarita ni misis mo? Ay, nakasaritak pare. Ngam kasi ti sigod. Nabit kami la nagsarita, tagtartaras ni Elsie. Apa ngay ka no? Ada ka di papanan na, kasta? Awan matindi. Ada siguro dagiti aggatang iti grocery. Ken asikaswan na pa'y kano dagiti daduma negosyo mi. Panang ko nakit naragsak ti asawam kadagiti negosyo yo di Pilipinas, pare. Kung nga ron, manipot na rugyan lang dagiti negosyo mi. Awan mo't oras na kanya kon. Nalipatan nan sa malitlidayak mat dito pare. Isang arumbang lang nga sumurot ka kanyak intong bigat, pare. Intag pasya. Pasyaran ta ti lugar at ambayan dagiti pada tayo nga OFW dito i Dubai. Masigurado, malipat ang ti asawam. Ay, stay, ti panikot mo. Ha? Sika talaga pare sa amin. Tilalap-labi dem. Ang ko lang tayo, pare Albert. Ang nasaysayat, nasumurot ka kanyak intong bigat. Ado ti mama mo, Bijay. Among Albert, nakaragragsakan ita. Ngamin, nakadwada ka nagpaspasyar ka da sa amin. Talaga anangaw ka mata niya. Kasta ang ngamin, nakarkaro ti kinataar mo no kasta nga umisisam ka. Ha?
Pudno ka di dayta. Uwan ko na man. Ala, gapoy ti dayta ngayon pagam. Ilibre ka man iti merienda ito madamdama. Ay, nawaw. Kaya't ko unay dayta, Albert. Ngamput no ti imbagak. Pwera angaw, nataer ka talaga. Kinapud no na, ag gusto ak unay kan ka. Iso na lang, ano pansin ka. Pasensya kan biyang ka. At tanasawa. Wan, ngam awan mo ti asawam dito saan ka niya? Saan nanto amaamuan, noan niya ti aramidam dito. Tinasaya at surutan tanda giti kakadwata. Amangan no birbirukan datan. Di mo kadi kayat at asikaswak anasaya at impundar ta negosyo. Wen, ada akong dita bakit? Di na kumamatliplipatan Ureagin na dayuta. Panunutom lat na kumamat yung obligasyon mo kasasawak. Uray makumikom ka. At ako malatamat oras mo kanyak baka? Sagdrama ka man ako nakon, lakay. Ay, nagbaliw ka na bakit? Albert, sa anak nagbaliw. Si kamot ngamin, puro rong timing ti iawag mo. Iso adinak makasarita iti mabayag. Ken numaminsan, talaga adinak makasarita. Gaputa makumi kumakadagi ti negosyo ta. Basol ko pa'y gaya man, no? Apay akailiw ka. Ayun, sige. Bayam, mangarami dak itiwagas, tapno sa anak ka, mailiw kan ka. Ay, makamu ka man langan. Malabaliwan tanto tagsarita, inton sa anin anapudot ti ulom. Sige, bye. No kasta, at saan nyo ang nagkinaawatan iti asawa, Mare? Kasanumat ngamin, Mare. Saan ang makauawat? Iso ajak pailaan kaya't akasarita. Ay na, tinasaya at Mare, urnusan nyo adagos ti saan nyo ang nagkinaawatan nga agasawa. Ha? Inton kwan, maitulat kayo kada kami ka ni Romy. Ha? Apay, kumusta kayon iti asawa, Mare? Ay, iso asaanan nga umawawag ka nagpawpaw iti asawa, ngamin adda babae na. Anya, nakaamwam nga iti dayta, Mare. Naamwak iti maysa kadag iti katarabahuan na. Nagsakit, Elsie. Agbabawi akan nang iduron kenkwana tapno agabroad. Maluha. Iso asi ka, Mare, di mo iduron iti sulisog ti asawam. Saan adakas ti agnegosyo, ngam ikammat iti oras ti asawam. Adalo man ti Rabi. Ngam talaga adyak maalat iturok ko. Saan ang maikat iti panunot ko dagiti imbagbaga ni Malo? Malagip ko lakit nga rod ti imbaga ni Albert. Iti naudi ang panagsarita mi. Agaramid ka no iti wagas tapno di nakailiw. Anya nga tati kayat na asawan ni iti daytiyang imbaga na. Aguray ka. Amangan ket di mat no balak na tang babae. Saan mat siguro? Saan kumamat, Diyos ko? Diyak kaya't amadadaal ti pamilya mi. Diyak lakit di kabailan no mapukaw ko ni Albert. Ay atak ti asawak. Sabay ko matalawlawag ang ti panunot na, Diyos ko. Di mo ko maitulok ang masulisog. Anya matan, tila sumsumrak iti panunot ko. Tinasayaan. Iyon ko man kit iti radyo. Agdengagak pailangang pangalalaak iti turok ko. Hala, kadag iti papagayan tayo iti tangatang. At naman may sa palagip tayo. Daytoy ket palagip lang kadag iti misis nga adda asawa na abroad. No kasano ti kinalailo yo kadag iti mister yo idi adda da pay lang diti Pilipinas. Mas nakarkaro pa iti kinalailo yo ita. Tadada na iti balasyo tao papagayam. Ita tadada iti adayo
Iparik nayo kadakwada tinalaos sa panagayat yo. Kanayon nyo ida nga kumustaan. Ikanyo ida iti oras yo, babaan. Iti kanayon nyo apan nakisarita kadakwada iti cellphone. Wano iti messenger. Kanayon nyo alaglagi-pen, papagayan. Nariga, ti ada iti adayo. Ngamin, no adada iti adayo. As asidegme, ti pan nakasulisog da. Saan ko Di mamay, ba? Apo? Yat adayong kadi. Di mo ipalubos ang masulisog ti asawa. Ken daytoy pa'y papagayam ko ida. Saan aga po tay ayaten na kayo ti asawa yo ket sandan ang masulisog iti sabali. Iso arumbang na lang at parik nayo kadakwada nga ura ginadayo kayo ket adda kay latta dita para kadakwada. Iti kasta adamot inspirasyon da nga inaldaw iti panagtrabaho da. Kang Ronanti amin, papagayam, may dayuda iti sulisog, ken awan ti marakra a pamilya. Okay. Agsubli ti pagayam nyo, kalpasan, kadagiti sumagmamano palagi, manipon iti master control. Ay, nakabasolak samutan kini Albert. Masapul ang makabawi ak iti asawa. Saan ka sumurot inton bigat, kunan pare? Uwan pare. Apay ngay. Naragragsak mo itlang no adda ka, pre. Kan may sa... Birukan na kanipiyang ka. Daydagat nga rod. Darikat. Diyak kaya tamang namnama kanyak ni Bianca. Eh, patulam nga binan na. Nagpintas ni Bianca. Siksi, kaya kaupubingan na may lang. Saan pa'y alaspag? Napintas ni pamagina sika. Di mo pagkat? Sigurado paragsagan na kadayja iti sa magmamanula nga bulan nakadatay ditoy. Basol iti Diyos tikat mong aramida pare. Kaan may sa ay ayatag ti asawa. Iso asyak ti umatayo ka ni Bianca. Nene, ata nag-text ka. Amang ano ni Bianca? Ni Mat Elsie. Hello, honey. Pasensya kalakuman idi na minsan nga aldaw. Sapay kuma, tadi na kun kaungat. Sorry, lakay. I miss you so much. Uy, ayos. Okay kami ka ni Elsie, pare. Nakalalay lumanan kanyak na asawa. Hi, Albert. Oh, Bianca. Apa nga da ka dito eh? Kailiw ka nga minan. Apay nga'y adi ka matan sumursurot kini Sami. Iwasan na ka di. Kuha, Bianca. Amumat nga dan asawa. Ken pagayam lang ti pangibilbilangakan ka. Ngam Albert, ay ayatan ka. Amok, kan mariknak nga ay ayatan nakmat. Saan ka di? Pasensya ka na. Ang magbirok ka langan iti sabali nga ayatam. Kas nakon. At dan asawa. Albert. Ado dagiti babarupay tita. At least, mabalinda ka nga kalaysa. Pangasim yan ka. Ha? Lipatin na kon. Sana siyak ti lalaki aparagan ka. Nakaimpake ka talaga na, pare. Wan pare, excited ang nga na makaawi di Pilipinas. Sige nga eh. Siyempre, excited ah. Ngamin, makita ka man ti pamilya. Sami. Sana kung nagsubli dito eh. At tinulong kami langan iti asawa kadagiti negosyo mi. Diyak kaya ti mayadayo iti pamilyak. Kastamot lang ti balak ko, pare. Ag negosyo aklangan. Nagrigat nga paiso ti mayadayo ti pamilya. Kinapudno na, pare. Ado ti na amiris ko kapukan ka. Iso manipod ita. Agbalbaliw akon. Albert lakay, di ka kadipay nalpas. Agurura yan dagiti ubing itilugan. Hey, maya ko. Anya nga eh. Mapantan ba kay?
Ay na. Nataer at talaga to'y asawa. Oray adan edad na. Kat siyempre mo't napintas mo't ti asawa. Oh. Mangbola ka man la ako nakon. Ay na, nagbiit nga agpay so ti panaglabas ti panawanan niya. 25 years na nga agasawa. Wen, kat nakalpas mo't iti panagadal dagiti anak ta. Ita, agkalay sa tamanan. Imbaglaangan, tasaan nga intulok ti Diyos, ti panakarakrak ti pamilyata. Idi at dakapay lang iti abroad. Wen nga rod bakit? Agyaman tayo ti Diyos. Ngamin, di na binaybayan ang masulisugak. Ket, aging kayta, naragsak ti binukil ta a pamilya. Makunak anagasatak, gaputa na ilisiak iti sulisog, kabayatan ti kaaddak iti balasiw taaw. Napaadal mi met dagiti tallo nga anak mi, ket professional da amin itan. Iso na laeng, tamakumigom damet kadagiti trabaho da, isong aging ga itakat awan pay makuna nga apo ko mi. Ngam oray no kasta, makunak anaragsak kami, ngamin agdadan na kami met asang kapamilya. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Albert. Ken ka pagayam, Albert. Adu dagiti agkalikagom amapan iti balasiw taaw. Iti kasta ket maikanda iti nasayaat a panagbiag dagiti pamilyada. Makapaladingit laeng numaminsan. Ngamin, at dadagiti daddumang agpaituray kanisulisog nga iso ti agbalin agapo ti pannakarakrak ti maysa a pamilya. Ngam no agturay ti panagayat iti pamilya, di kanto masulisog. Ipasagapsep iti kaunggan dagiti innak ken amma ti bilin ti Dios. Dakkel a tulong daytoy ket mapaglan ti pannakarakrak ti maysa a pagtaengan. Alakastan pagayam, Albert. Ket pagyamanak unay, tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Kapiyakan ragsak ko mati adda kada kayo, kabayatan tiing kay panangibasa dito'y nanumo asurat ko. Ilingad na kumalatan itinagan nga Joan. Kas kadagiti padak anaayat adumdum ngag dito'y programam, nagsuratak takayat kumet apaidrama to'y padas ko ajak tupulos malipatan. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti ag salaysay. Dahita ti resulta ti examination ni Nanang hindi nagpa-second opinionak, Manong. Sana nga dahita, Manong. Kinunapay ti doktor. Swerte ka nun, numadanon na pa'y ti mabulan. Apay ngay tayo lang ngayon baga. Ngatagay na dagsa na sakit ni Nanang. Ay na, diyak gamin kaya damay na yung nakpay ka nagiti pakakumikuman yung anak ko. Pinadas ko mati nagpaagas ngam talaga siguro asaan akong ngagimbag pahay. Di mi kaya't amapukaw na kayo, Nanang. Ipaagas na kayo, Nanang. Anak ko, naaklon konti amin. Nalabit, akayat na kon apaginanain ti Diyos. Nanang, di kay kumamatag sa iti kasta. Nanang, sana bali ay tadadakpil kayo matan. Amo yun dinasayaat kan saan. Pinadakpil kayo matan nasayaat, anak ko. At damat na talgad at trabaho yo. Uray panawan kayo. Saan kayo itong agbalin? Akakaasi. Apay nga, Joan. Apay nga, hindi mo matan ka ti makikalay sa kanya. Saan mat nga iti kasta maikan? Di kayat ko lang.
Itantan pailaan ko mati panagkalay sata. Iti anyaga po. Apay nagbabawi ka. Oh, Michael, ada sakit ni nanang. Ada cancer na iti matris. Anya? Wen, katsigon iti doktor. Swerte ka no numadanon na paitiin na mabulan. Michael, sapay ko matamawatan na Kayat ko nga ipaiti oras ko kadag iti nabatbati paya panawan ni nanang dito'y lubong. Ang kasanwag matay na. Namayagan nga gurura ya. Tawantan. Michael, saan ka di mabalin nga aguray ka pa iti basit lang nga panawan? Awatam kumamat ti sitwasyon ko. Ti sitwasyon ni kaninanang. Kaya't ko lang mataparagsakan dagiti nabatbati pa nga oras na. Sige. Mawatan ka. Ngam sapay ko ma. Taitag mo man ti kayat ko. Dumngag ka iti bagak. Oy, Joanne! Kinunamit tayo mabisin ka. Isong ay maita dito'y kantin. Tapno agmerienda. Ang mayat ko kuan. Di mo mat ka ng ti order mo ah. Nakadaday ti nakaiturungan ti matang mo ah. Hoy! Manungal daw nakasta ka ah. Awan ka ganay gayam. Gapo ka di ka ni Michael? One friend, Apay, saan ka di manugot? Ngitantan nyo pa lang ti panagkalay sayo ko ma. idi damo, di na kayat. Ngam, imanugot matlaang iti may sa kondisyon. Ay, wrong! Ano ba yan? Di mawat pa ti kondisyon? Awan mo't konsiderasyon na dahil lalaki. Amo na lang arudan ti kasasani na Rosita. Friend, Isumit lagayam adi nakaunay kusuksukunan na yan. Ang, oy girl, aguray ka. Anya nga dahil ta kondisyon na ako na. di kayat na kat, ada mapasamak kada kami. Ha? Ay, wow, nga talaga. Ay, Jackman magustuhan dahil ta lalaki. Dahil takit din ti pampanunutan na. Ay, was. Tapno makasigurado kan o, nga jak to isukat iti sa bali. Kan, tapno mapanagnagak no talaga amatlaang nga ay ayat. Ay na, nag-selfish dahil ta lalaki. Saan la dahil ta? Insecure pa eh. Oh, anya nga ti insongbat mo, girl. Siyempre, jak imanugot Ngamin na, di kayat ko kataggalay sa kami pa nga umuna, sakbay ti amin. Kayat ko analinis nga idatag na iti altar. Ngam, isumat ng tigim murana kanyak. Pimanaw lata na sana nagpakpakada. Kataging gaita. Di na kun intex kan inawagan. Sige lang, Pards. Uminom ta. Pare. Kakaisunan nga da kang painom, di aginom tayo. Awan mangiparparit, sana ya. Di mo ni palagip pa, pare. Kagurak-gurak, dahil siya babae. Pinatgak lang arudan, tikid daw na, itantan mi pa ilati panagkalay sa mi. Di na pinatgan, tikayat ko. Nagadumat kami tayo kursonada kan ka, Pards. Agam tajay pa lang matadyoan tinagustuam. Kasla... Kinapudno na, pare. Kaslag babawi ka ng ururay kan kuha na itilas o titalo atawan. At na solusyon na ita, Pards. Tapno mapukaw tiluksaw mo kanidyoan na kaya na ayat mo. Ha? Solusyon ko na, pare? Wen. Anyang ito, solusyon. Egat mapan kay tayan ni Roda. Patay na patay kan kadajay. Sigurado asol ti problema nupan kay di balayda, pare. Hello, friend. Pasensya kan Itaklangan naka-callback. Pinadigos ko pa ngamin ni nanang. Pinakan ko sakto pinagtumar iti agas na. Okay lang, friend. Mawatan ka. Anya ka diti bagan. Nakadado matamis call mo. Ay na, di ka kumamakmakla at itibag akwan. Ha? Anya ka di dayta, Marco? Ada ka di parigot? Ay, was! Ano ba yan? Marco Asasawam. My name is Maui.
Alawanan, mawi no mawi. Anya ka di dayta. Kwa, ni Michael, agkasaran. Anya? Dua Domingo kami lang nga saan nagkita? Agkasaran? Ti awanan bain? Anya ti aramidam ditoy. Adan asawam saan ka di? Pangasim, tagsarita ta ko ma. Awanan ti mga pagsaritaan ta, Michael. Iso apo manaw ka na. Ang mga nuumay nakpay apaan ni Roda. Juan, napilitan na kalaan ng kikalay sa kan kuana. Gaputa mabuto nga kadagiti darakal na. No awan inaramid mo kan kuana. Awan nga ti rumbang apagbot ngam. Si sasagana ang mangibati kan kuana basta sumurot ka kanyak. Agtaraytan, umadayo ta. Takayat nakpay nga aramidan akabit. Amumot na si kati ayayatag. Sikan tumot ngamin. Di mo pinatganti kit daw ko. Apa yatin mong panak? Tapno makariing ka iti kinapudno. Ha? Di nakpabasulan iti kinalupoy mo. Tapno ibagakkan ka. Jak tupulos isukatkan ka tinak. Iso apumanaw kan. Ha? Jakon kayat amak kita ti panag-group-grupam. Panaw! Joanna, Jordan, anak ko. Nanang, at na kami na dito'y sibay mo. Pasensya kayon kanya ka. Kapo kanya ka. Marigrigatan kayon. Awan ti rumbang nga ikidawan nyo iti pasensya nanang. Ipatapatid na kayo. Si sasagana kami ang mga iwan kada kayo. Kadwak ti kapsat ko. Pudno launay timbaga ti kabsat ko, nanang. Ay na, nagkasatag. Kaputa pinaraburan na ti Diyos ti anak. Kas kada kayo. Nanang. Sabay ti ipapanaw ko. Ah. Dawat iti Diyos anam arswa. Kay na kayo pa iti ano aswerte. Kaputa na saya kayong Nanang, di kayo kumagsaw iti kasta. Saan kayo ang mapukaw kada kami? Agbyag kayo ba itinapaot? Nanang, kasapulan na kayo pa'y nanang. Pagkada ako. Ha? Hoy, Michael. Anya ti dakas nga angin anang iturungkan ka dito, hoy? Kaya't ka kumakasarita, Mawi. Amo, isungod nga imay ka dito, ayan ko, ha? Pangasi, Mawi. Di na kumakawat, ha? Anya ti maipaikukin ka? Kaya't ko tagpatulong ka. Takasaritak ni Juan. Panghasim. Amumot saan ka di? Da kami tiagayan ayat. Da kami tiagbagay. Haguray ka, ngamin, natayan ni Nana Rosita. Anya? Nakamasayad di bangkay na ti mismo abalayda. Ti kasapulan itatigayem ko, ha? Ken, ti suporta, kan panakipagladingin, san ada ita, selfish a panagayat mo. Oy, Michael, pangasim man, pumanaw kan. Makadisturbo ka kaya iti trabaho. Makipagladingit ak, friend. Manong Jordan. Agyaman kami, Mawi. Agyaman kami, friend. Kadwak dananang gantatang. Adada iti ruwer. Kasarsarita dadag iti daduma pa akakabagyan nyo. Uray mo miyakas ti tinapasama ka ni Nanang. Makapaladingit lata. Narigat latang aklunan. Ngaimbati na kamin ka ni Manong Jordan. Makapalagit-agit panangasikaso na kada kaming agkabsat. Uray kas ti kinapasama ka ni Nana Rosita. Mariknak anaragsak ti ipapanaw na. Gapo, taimparik na yung ti panang ipatagyokan kwa na. Friend, jak agilimad kan ka. Iso nga ibagak ti napasama kiti Rabii. Apay, anya ka di day chay, friend. Napan ni Michael Yabalay. Agpatpatulong tapno makasarita na ka. Napuskol ti rupa dahi talalaki. Saan langin ngagpakpakita dito'y tamangan makaraman kanyak. Naibagakmat kan kwa na edin.
Jakon ka sa pulan pa'y. Namimpinsan kon alinipat. Kan may sa awanan lugar na dito'y pusok. Isupay Isu a pinapanaw ko adagos. Talaga nakasagana kami nun, nagitibagahin, mading ko. Wan manong, excited ak nga rodan. Kamaudyanan na. Makapanak matlangan ni Canada. Sapay kumatada na pintas nga gururay kanyak idyahe. Namnama ka kastading ko. Masigurado ka di nakabaybayan daan ti ka ng kalijay. Ay, mabayag di tagkita din ko. Ni manong mat, mabalintamat nga video call Tapno itikas ta, kanayon matlang ti panagkita ta. Sa bagay, high-tech itan ti panawan. Adan nagiti cellphone, computer, o mabali na pag-video callan. Wan nga rod manong. Ala din ko. Agad nanad kantoy dya, Di mo baybayan ti bagim. Wan ka di manong. Kan, di mo liplipatan, ti kanayon ngayon yun ay unay day dinanang kadata, ha? Siyempre, di kanayon ako mararag iti Diyos ana marswa. Agpaiso day ta, ading ko. Iti kasta, di na tayo baybayan. Kat kanayon na tayo atarabayan iti rigat kan namay. Kalpasan ti sumagmamano atawan, sin maruno matla ang kanyak ni manong ko dito'y Canada, akadwana ti pamilya na. Kabayatan ti panagtrabahok dito'y, ada na amok amaysa nga Canadian. Nagkalaysa kami kat naadaan kami iti dua nga anak. Agaw-awit kami mat dita Pilipinas, tunggal Paskwa, kan baro atawan. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Joan. Ken ka pagayam, Joan. Makunak anagasat ka, gaputan na pinpintas, tinagbalin agasat mo, itilikudan ti panangluko ni Michael ken ka. Kas itibilin day tinagawan nga inayo, diyo nga rudlip-lipatan ti kumararag iti Diyos anamarswa. Gaputa iso ti gapwanan amin, amapaspasamak kadatayo. Alakastan pagayam, Joan, kat pagyamanak unay, diing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. May saakmat kadagiti naayat adumdumeg iti agtutuma a drama dito'y YouTube. Kat may sa ti channel mo kadagiti pagdengdengegak. Iti agdama kat agpapaayak kas may sa abakho driver iti may sa akumpanya dito'y Saudi. Tiinlak ibingla ita kat napasamak iti adda akpay dita Pilipinas. Aklunag ti kinaawan utang ko anaimbag anakeng nga anak. Banag apagbababawyak ita. Isupay kit di siguron ti may sa arason no apay nga agingga ita kat baruak pay laeng. Iti tawan ko nga 45. Katap no nalawag ti amin, kastoy man ti pakabuklan na. Nanang, tatang, apay nga dakaw dito ay? Ay, sinurpresa da ka. Gaputa kasagay mo ita. Happy birthday, anak. Agyaman ang nanang. Hey, happy birthday, Brian, anak ko. Apayan na bayag adi ka nagaw-away di probinsya. Bisiak kami iti trabaho, tatang. Ay, ikat pa naganda kami ang aruda. Tanay, nagadutoy awit mi anak ang kan prutas. Para kan kaamin dagitoy, anak. Ako, nanang. Sana mabalin ti bisita dito yung apartment ko. Kan may sa rumuwarak mo't laheng. Ada trabaho. Awan mga sikaso kada kayo dito ay. Hanya. Ha? Ay,
Kasangay mo ita nga mapankag trabaho. Wen, agtrabaho aktap no, makalungaw tayo itirigat. Ay, aguray ka man. Urayawan mga sikaso ka na kami anak. Kabailan mi ti bagbagi may. Da kami to ti makamaon. Ay, husto ti Amang Brian. Mala, pastor ka na kami kindain. Da kami di makamaw. No kaya mau, aglinis akpay iti apartment mau. Saan nga ron ang mabalinanang? Ah, Istrikto ti landlord mi ditoy. Di na kaya ti ado a bisita. Ah, ay, kasta ka day, anak kaw. wen, iso nga yawid yung mutlang na kita awid yung. Gatinton maminsan, nga umay kayo manan. Umawag kayo pa'y nga umuna. Saan kayo basta umaylatan? Anya, kasta timbaga ni Brian kada kayo, auntie? Wen barok. Imbaglaangan. Ta nalagip na ka ni uncle mo. So nga inawagan da ka. Alam mo, dagito'y natengken prutas. Ay, sa diwa pa'y dagito'y barok. Apit bilang iti kalban. Iso pa'y ngaw, awitan mi manan iti panagawid may. Nagloko mo tininsan. Saan mo't abawal ti bisita at ti apartment na? Nakasingsing po to pa ti landlady na. Ay, amagan man no talaga nga importante ti aramiden na. Iso nga saan na kami apinastrag. Unay mo tininsan, Brian. Tiyam mo kat agkita da ita ka ni Claire. Ti ngay girlfriend na. Ay, kayat mo asawan. At dan nobya ni Brian Barok. Wen, auntie. Apay, di na pa imbaga kada kayo? Ay, awan pa'y mo tinasasauna kada kami Barok. Kasanaw, kano kasaumi iti cellphone kat kanayon ti panagdardaras na. Kanayon abise iti trabaho na. Sige. Tangay da kayo dito yun, auntie. Nasa isayat na maturo kayo pa lang dito dagus ko. Tap na makain na kayo. Itulod kayo to yung nagsapay di terminal ti boss. Ngagawid di probinsya. Ay, agyaman ak Charlie Barok. Nakasingsingpit ka talaga. Awan ang yaman na, auntie. Oh, iho. Nagadumatan ti pakiter mo amakan. Wan nga rod akat ni. Talo tayo lang matamangan. Kung ang matasan ang makaumay ni Charlie, kan dagiti daddo mapaya ka opisina am. Awan parikot iti dayta, sir. Claire, kanan tayo amin dagita. Amangan no sumarunong tumod da Charlie inton madamdama. Bili ba kiti kinagalante, miho? Uli lang aminan adamang ni Brian, daddy. Isong awanan ti daddo mapaya paggastusan na. Awanan dagiti dadakkel na, anas ka na panunutan na. Amangan mo no di kagurur nung para ti masakbayam, miho. Awan ti ron ba nga pagtanagan nyo, sir? Siyempre, agurur nga para iti masakbayan mi kini Claire. Talagang amin nga insaganaak amin dagito para iti kasangay ko. Tapno, agragsakak mahit. Agragsak tayo. Ay, naglitay ngamin ti agmay maysa, sir. Kunak tupay kat. Taklir ti makagapo. No apay adi mo inasikaw sa daan ti kanangkal. Charlie, amo mo't adyak nga mabalin nga i-cancel ti birthday celebration ko kada Claire. Nakababay mo't kan ko na. Gasta mo't tan iti amana. Isupay mo't nga ron ti bus tayo. Isma binaybay amon dangkal, pinanti. Basol da. Abay kami na basta latan sumangpet da dito yung awan mo't ti paabiso da. Insan Brian, si lang mo ti panunutan da. Konsenta kan da. Abay, basol ka di itan ti mang sorpresa iti anak nga kasangay. Diyak karot napakadaan ti sasangpet da insan. Katrumbang ko malang a pinaunag mo ita. Tap na naya mo umumita ka ni Claire. Di na pa amo nga tagay mo nobyam. Di amo ni Claire, kat ulila ako na damang insan. Anya? Uy, apay ngayon libak mo kan kuha na ti kinapod no, Brian. Kwa, insan. Amangan ngamin no, di nakton kayat ni Claire no maamuan na ti kinakurapay mi. Nang runa, no makita na adong rit dagit dadakkel ko. Anya ti pagsangita, bakit
Ti anak ta, Pablo. Di natan kaya ta makita. Nalipatan natan ti anak ta. Maladingitan ang maunay tinamuhan ta bakit. Iso siguro akas jay. Kaputa kabailan nanti agbyag ngagmay-may sa. Pablo. Adu ariga tinagdalaan ng tatap no mapaadal ta ni Brian. Ket ita adda natalga da trabaho na. Sigun ka ni Charlie. Anak ti boss dati nubya ni Brian. Iso siguro adi natakayat nga ipamam mo. Ibain na ta siguro Gamin, nakurapay tayo laeng. Congrats sa Brian. Sigurado adakkel man ti komisyon mo iti kliyente ana ipasok mo iti kumpanya tayo. Una insan, iso ang magatang kung tikot siya kalkali kaguma. Abay, awan ka diti plano mamangala iti dadakkel mo dito syudad. Iti anya agapo. Ha? Napiksada pa man ngagtrabaho Kabayalan tapay ti agbyag ni si Isuda. Grabe ka matinsan. Lakay kan bagad Kita ang tinaramid ko kada tatang kananang. Inyalak ida iti nataltalgad apagyananda iti mismo nga ili ti probinsya tayo. Kinunakmatan kan ka insan. Saan nga amo ni Claire nga dapay dagiti dadakkel ko. Ti amuda kat ulila kon. Iso atak darak nga roday ta apalimed. Aging gangag kalay sa kami. Insan, dagiti ka dilangan arapap mo tinapatagkan ka. Nalipatam ka din dagiti sakripisyo dagiti darakkel mo. Tapno makalpas ka iti panagadal mo. Nagsalukag da parakan ka. Inla ko dapat iti kakaisuon na adagayo tapno makaturpos ka. Itataddan na talgad at trabaho. Saan mo idan apanunutin? Ayan ti konsensya minsan. Mabalin ka ni Charlie. Agtalnakan. Awan ka iskan dagiti ibagbagam. Kandi mo pakibibyangan ti biyag ko. Ti biyag mo ti pakibyangan. Iha, ada kagayaman. Ayan ni Brian. Di mo't ko na masukunan na ka, tadito itayon balaya mang rabi. Datayo lagtan ti mang rabi, Daddy. Di yun namnamaan ni Brian. Apa yan niya. Awan ka di apartment na. Adda, Daddy. Agsarsarita da itay ka ni Charlie. Diya ko nagpakita ka dakwada. Apa, yan yung timakagabo. Nawananak itiganas amang sukon ken kuana. Nag-recare kayo? At dati yung nagkinawatan? Noon niya mo di parikot, pagsarita niyo itinalapat. Saan ka nakasta? Isuti ayan ti parikot, Daddy. Nagulbod ka da tayo. Nagulbud ko nam iha. Wan, Daddy. Ano ti kayat mo sawen? Si bibiyag dagiti dadakkel na, Daddy. Ano Dayta tinangag ko. Kabayatan ti panagsarsarita da ka ni Charlie. Nasaya ta kinasarita nak madlang Claire. Agasam day ta makadomingo at di mo sungsung bata nagiti awag kan text ko. Anya ka diti basol ko. Talaga ka di mo ibaga ti kinapudno. Anya nga minday ta. Ibagamon. Tapno di ako nagpanunot pa'y. Ulbod ka, Brian. Saan ka matgayam nga uli na adamang? Apay nga imbagam kada kami anatayan dagiti dadakkel mo. Kuha, Nagalas ti ugalim, Brian. Si bibiyag pa'y laang dagiti nakautangam iti biyag mo. Ngam pinatay mo idan. Gapulaang iti bukod mo apagragsakan. Claire, agpalawagak. Pangasim. Dengganak. Brian. Madanagan ako namin. Amangan no di na kaya Ama, aparakan ka. No, mamo na ti kasasaad may tibiyag. Unusan, amangan no i-break na. Gaputan na kaurapay lang ti pamilya nagtaudak. Lano ko ibaga. Intun makapagkalay sa tanton. Di ko nam ka di. Makikalay sa akpaikan ka. Kalpasan anam mo akas tagayam ka alas ti ugalim. Claire. No, kriminal dagiti dadakkel mo. Baka mawatak pa'y siguro. Mapakawan ka pa'y siguro. Ngam saan? Nagsakripisyo da paragan ka. Tapno makaturpos ka iti panagadal mo. Kat maadaan ka iti natalgad at trabaho. Ngam anya tinaramid mo. Ha? Ako
Amam ka di anak ko rapay matlaang a pamilya tinagtaudan damami kan dadi. Ngam, gapo iti panagsalukag na. Iso nga pimintas kan imasenso ti kasasada iti biyag. Claire, Wen, nakurapay kami matlaang ini. Ngam saan akaskan ka nga ibain mo ti pamilya ang nagtaudam. Claire, pakawalan na ko ma. Insuro da kami nga kakabsat. Tapno saan kami nga agbalin na mata pobre. Kan agbalin kami ana pakumbaba. Amom ka di. No apay ajak sinungsong batan dagiti awag kan text mo. Tapno makapanunotak iti husto. No anya ti rumbang nga aramidak. Anya ti kayat mo sawan, Claire. Asakit na ito'y kanyak, Brian. Ngam, pasensya kan. Ngamin, nadismaya akon kan ka. Jak pagan ano ti lalaki nga ulbon. Kang runaan ti amin, di na amo at alyawan kan ibainan tinagtaudan na. Hablaw, ada ka di bagyo. Hindi pala kalman da ito'y atudo kan panagaangin na. Ay, naipos mo ti baterya ti radyaw. Iso adya nakadengeg iti news. Rumwarak kumay di kalman ngam nagtudo mag. Kumusta nga dati anak ta? Ay, ewan rum mga pagdanagam. Pati ka natalget ti kasasad na iti apartment na. Ay, talaga di natan malagi. Ay, uray nalipatan na tan. Ikararag talatay ti Diyos, asapay la kuma, taday tinasaya na kasasad ti anak ta. Kain sapay la kuma, ta magunod ng tumit lang dagiti arapap na iti biyag. Uray awan tanton dito'y abiyag. Sigaw naggamit sana. Imbag tanabutan nakpay. Insa, Brian? Agawit ang kami ni Tayo probinsya. Sarong karakdanan ang kantadang. Tapno, makapagkidawak iti pamakawanda. Apay nga tala na panunot mo dahi ta, insan? Nalawlawag ang ti panunod ko. Gapo kadagitin baga ni Claire kanyak. Puno na iti kinunana, adyak rep nga ibayin dagiti naganang kanyak. Kang runahan ti pamilya. Anak taudak. Ay, nasayat ko, mamat. No, kasta nagpaiso ti aramida minsan. Nagam, naladawan ti amin insan. Anya ti kayat mo sawan, Insan Charlie. Insan, imayak dito eh. Gapo tayo mawag ito ni Nanang. Adang amin, napasama ka lang slide iti lugar tayo. Anya? Apay, anya ti napasama ka dagiti dadakkel ko. Awan dan insan. Sana pudno day ta, Charlie. Nangisayang kan dagiti bumarangay ti rescue operation. Ket nasarakan dati bangkay daan ti Belen ken Uncle Pablo iti mismo ngayan ti balayo. Nairaman da iti napasama ka slide. Nanang, tatang, apay nga itapay. Apay. Nuindala kayo kumaidi dito'y syudad. Saan ko man napasama ka na kayo ti kastoy. Iso pakawanendak nanang. Tatang. Pakawanendak ko ma.